Dobar dan, dobrodošli na moj kanal Zdravlje i lepota Ema. Kliknite i pratite me jer ću uvek da vam svakog utorka donesem neke interesantne teme. I danas u ovoj emisiji ćemo pričati o veoma jednoj interesantnoj temi, a to je koje osobe ne bi trebalo da piju pivo, a koje bi trebalo i zašto je pivo zdravo i zašto nije zdravo. Također želim da vas pitam, možete ispod posta da odgovorite da li vi volite pivo. I još jedno pitanje, koliko piva uzimate u proseku? Tako da eto, krećemo sad. Pročitat ću vam sa mog sajta Zdravlje i lepota Ema članak o tome koje osobe ne bi trebalo da piju pivo. To je veoma interesantna tema zato što neki preteruju, neki ne piju nikad pivo. Ja ne kažem da ne treba da se pije pivo, ali za određene osobe treba da pripaze. Pivo predstavlja jedno od najzdravijih napitaka na svetu, kao što kažu. Ono je zdravo ako se popije čaša, dve, ali ne treba da se preteruje sa tim. Postavlja se pitanje ko ne bi trebalo da pije pivo. Postoje osobe koje nikako ne bi trebalo da piju pivo, ali ako žele da izbjegnu zdravstvene probleme, oni ne bi trebali da piju pivo. Također, ljudi koji spadaju u tu kategoriju jesu ljudi sa dijabetesom ili pred dijabetesom. Oni nikako ne bi smeli da piju pivo. Pivo može brzo da izazove porast nivoa šećera u krvi pacijenta na prazan želudac, jer može čak i da poveća nivo insulina i što je veoma opasno za osobu koja ima dijabetes. Ljudi koji žele da izgube na težini, što je veoma bitno, ne bi trebali da piju pivo, iako možda imaju višak kilograma, također ne bi trebali da preteruju sa pivom. Prema jednoj studiji, dnevna konzumacija piva u količini od 500 ml povećava šansu da muškarac neće moći da smrša. Također ljudi sa hroničnim oboljenjem jetre ili cirozom jetre ne bi smeli također da piju pivo, tako da mogu da pogoršaju stanje jetre i naravno da to bude jedan fatalan ishod koji naravno nije dobar za njih. Pivo je alkohol koji kada se metaboliše može dodatno da ubrza oštećenje jetre. Također moj savjet je da budete umereni što se tiče piva i uzimanje i konzumacije piva koliko možete da budete. Naravno, pivo jeste korisno za vaš organizam, ali također može da bude i štetan ako niste umereni u njegovom korišćenju. Također možete uvek da posjetite moj kanal Zdravlje i lepota Ema i da kliknete, ima tu dosta videa koji mogu da se pogledaju, dosta recepta koje ja sam i pripremala i pričala o njima da bi izgledali mlađe, lepše i bolje. Ali evo sad hoću da vam preporučim nešto, jer imam prijatelje sajta koji su također moji prijatelji i jako dobri iz Kragujevca, koji imaju proizvode iz zelenog puta, pa bih htjela ovom prilikom, eto, i zbog njih i zbog vas, da predstavim jedan proizvod. Predstavljam vam također šampon sa zelenom glinom. Ja također koristim taj šampon, meni je šampon super, više nema snega u kosi, kao što je kaže Mili Peroti. I tako mogu da kažem da ovaj šampon sadrži ekstrakt kantariona, koprive, zelene gline i mente. Znači, najbolje rezultate postiže ako ga ostavimo 5 do 10 minuta na glavi i ne peremo kosu. I onda ove aktivne supstance koje se nalaze u ovom šamponu delovaće na rožnate ćelije. Pošto je on nešto jači od ostalih šampona koji se nalaze u kolekciji zelenog puta, ovaj šampon za perut je veoma meni pomogao da mi perut nestane i preporučljivo je da se pređe na neki drugi blaži šampon kada naravno očistimo perut s ovim šamponom. Moj savjet je da koristite neke biljne šampone, nemojte koristiti one koji imaju hemikalije. U zelenom putu postoji još 3-4 šampona koje možete da koristite recimo posle ovog šampona.
Birajte šampone koje ne sadrži so, a naravno perut vam se neće vratiti zahvaljujući ovom šamponu. Također imamo mentu koja je u sastavu ovog šampona i može da se desi da izazove peckanje ako dospe u oči, ali vi jednostavno pazite. Također ovaj proizvod možete poručiti preko broja telefona 064 12 91 334 ili preko Facebooka Ema Zeleni put. Tu ćete me naći i tako da, eto, želim vam prijatan dan i nadam se da ste uživali u ovom videu i da sam vam skrenula pažnju ko ne sme da pije pivo, ko sme da pije pivo. Jednostavno ja popijem jednu čašu piva dnevno, 0,2, i to je sasvim dovoljno za lice, za organizam. Zašto bi preterivali kad možemo da brinemo o svom zdravlju? Naravno i oni koji su zdravi ne trebaju preterivati jer pivo može da bude štetno po vaše zdravlje. Naravno možete posjetiti također moj sajt, što sam rekla na početku, Zdravlje i lepota Ema. Ja prilikom ovog YouTube izlaganja čitam moje članke koje izbacujem na Vokateu, koje izbacujem na LinkedInu, Facebooku i još na mnogim mestima, tako da tu možete da me nađete. I hvala na pažnji i što ste saslušali moj video. I onda doviđenja i vidimo se u sljedećem videu.